One Light, jedna svetiljka, ali 432 mogućnosti. Dobrodošli u svet Novija kancelarijske serije. Naša svestrano okrugla svetiljka je švajcarski vojni nož u svetu osvetljenja. Bilo da je na zidu, na plafonu ili da visi iznad vašeg stola, Novija se prilagođava vašim potrebama. Novija je dostupna u 3 različita prečnika i stoga se savršeno prilagođava vašim individualnim zahtevima prostorije. Birajte između elegantne crne i uvek popularne bele kako biste omogućili da vaše okruženje zasija u novom sjaju. Dizajnirajte ambijent osvetljenja u skladu sa svojim željama sa izborom boje svetla od 3000 Kelvina ili 4000 Kelvina. Ovo vam omogućava da stvorite idealnu atmosferu u svakom trenutku. Novija obezbeđuje svetlo bez odsjaja i postojanost boja i također se može i dimovati. Sa promenljivom komponentom indirektnog svetla i mogućnošću nadgradne i ugradne montaže svetiljke možete prilagoditi svoje uslove osvetljenja. Osvetlite bilo koje okruženje sa Novija svetiljkama. Posetite nas na www.shrak.rs.